Kalau actress Kiran Engtipi video nang litom nong kejo aphuthak pila poje. Ahok lo, nilisi foto lo ke post lo. Ta nililaan exactly bang chini dam de. La ni Kiran Engtipi puke. Ta kosong ben ne na pu post ik der lo. La bang so video na pa silong la to. La ke bang la sona forward lo. Lo ik don lok lo. Komo na forward bang ka. La pu ik lang sila ya. Sa claim killing lo. Nang lemen ga? Nilimen sa long litok bi. Mana pas ri ne than po. Ahok lo nili Facebook long ni Kiran Engtipi foto share ik der lo upload ik der lo. La pe non kachidile ji aphan si nang ni tumang no chuning ri donik lo. Anso se la share pen padilat ik no. Kadoi phan ta amet. Nang litom po tenge ahok ma hok hela sa video. Lage nege ahok ke kali ta kitin pen son kalang mi puja si upload ik der lo. Ta nege kali ahok tinang ne lage. Tapi anu ka prek dulu pu inu dah ni dulu ni sel dia lah an hanta nang hang lo sel dia lah Non de la social media use tom han nang litom pila chuneng dia. si non na tum ke bang pen itu man non ai pari pansi ba nang pachini pen mo nam pi klem dia ji pansi na tum bang lu pusi ning thelo Kali ala non share bom ta hai la Facebook use WhatsApp use tom han pila poje. ni ke sel ka lapu ane pasal ki pus ta me chini po pasi ki sel ke ni ta sel dia lo pasi la apu bang ki upload te tang lu pasi la tum pen kan si sel ma la bang ta chini ni dia sa Non nang li social media hoi pen da nang ni me thang pen pila chunung ri ke. Nasi kado ko bena chuning rilo je nitum tami alang phan kitien pena jaw nitum tami sel de lo la pasi kado ko wi kilong tum ans tami non pen ki sel se de fansi chuning rilo Amen ke? long gri teram Na la rong ke? dai thol Le tholong ki terong sa nang panang sen la. Manang li pila puje ke. ni da chok de lo je ban sel lo mat ni ta nimda private lang chibi bi ni pala tami chibi pen pulang linang hang mas tami ni ta pijala Ke bang dia ni hut pila. non ke bang chi pen ni la song klem pilo Kalau actress Kiran Engtipi phan ko pila nang litom dia chai. Cakap mah ni cun kami cok tidak lo, ada ni han ni cini lor pendek post ke dia rasa kado anda dia cang. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.